Kardom Karbing long life kelang ratun don pinitum Karbing long life tim ben nonomat ke nilitum ke dobang ke Nowgoan long sidulo dag Nowgoan town long lapu pen pulat elitum lapu pen pulat elitum hujai doboka pen bang lapu pulat elitum town lutput Nowgoan town lo pini dag Nowgoan town long ke bang tipi bang lalo puang ina cameraman puang ina pu pen pun lapu ang jina nang li puang jana puang na con gì nữa là nằm bắc lao là cái Samson Singh T Memorial Amri Karbi Students Hostel law inaugurated by Honorable Minister of Agriculture, Panchayat and Rural Development and Energy Sirijut Rokibul Hussain in presence of Chairman Mr. Indreshwar Teron, Lapen Vice Chairman Bange Mr. Mongol Singh Tilo, members and Mr. Ranumai Teronpi of Amri Karbi Development Council aka DC Lo, Government of Assam at Nowgoan. Lage Chukudamtang 2016 ningkan mate 28/2 2016 ningkan si labangso aka DC mate Amri Karbi Development Council ahin bensi patik pipon si labangso hostel bang kimpon lo. Tangte labangso hostel lang ton pen alami litum chini ji phansi pini Karbing long life pen maing na lapu ke ladak labangso Amri Karbi Boys Hostel dak Nowgoan long alang like akong chun banglo nang limen son ne sarpang rekro nang li na pen lo ne center rong bang difu bang ke hem lo ha original na pen lo ne difu kopil ko Charlie nang like non bang ke Master Charlie Bomb ladak Nowgoan University long Master Charlie Bomb ante nang li bang e kopi ar pulo dak hostel ke hostel long bang ke arpu ve ne ke do don jat hai seta mela Nowgoan Karbi lo Charlie asong long konchung bang lo alang lige Karbi lo Charlie asong mate Nowgoan ke se long mange alang lige kongchun bang lo alang litum ka chepadu ga join si penangan litum Karbi ang tan men ke bang lo Charlie so mardum han ke pangri pangdon bencang lo ke lo Charlie hen academy ga hen ke paprang don ji pan alang litum si kai kita organization ben chepati pi bon tangte alang li pen le litum hostel exclusive report mane hostel putha ke litum ang ton pen alam litum chini ji nang li le nang japon hostel arum tinta achok maing noi cameraman lapu ke parking adim lo lapu ke parking loss lo lada ke parking gari motor pine bang pusame da parking me pu waing na cameraman ne le hok lakpo adim ke thetan lo la building ko lo 2 story ma 3 story lo la second second story dante nang paklang mo waing na cameraman chiri no dejo cameraman pu waing na chiri no la corridor isi dulu 2016 aningkan si labang so hostel bang e pupon lo elitum choropon nangji di Karbi Amri Development Council hin masih cepatir pipon lo sitame alang litum cepatir puza nihang ni jang Karbing long store tema same labang ke parlor lo office room lo napak lang ino daga office room lo lada ke alang litum honggit rabha dolo lapen ru Samson Singh T halang li dolo san se ru Samson Singh mohor dolo la son se halang litum jamli thon elitum Karbi symbolic chengpi dak dolo son se halang litum di samila hostel asopa bang lang lagi 2016 ningkan masih ru railo asopa da lagi hakko sopa yo nonanda dake ini ke screen donang nangi polo la window screen laita aja rak poi pa videl ti innovation na sai bang ke ding nang sort fan ta dogo dolos ta me condition me hakko fan dah main na hoy na paklang po cameraman ajo light mukha light avida light dam jibon di da light dam ji da choklo na paklang to ring da lo so lo ke cheng sige lapu hen lo non bang amen hai bang ke non bang ke pabon be la pen ke do tum tam me mane non do to pon te non nang lina than nang ji bang ke room along roommates bang kon ma la pen alang litung ko pipisi ke chali ma la salam leng pathan nun la bang hai de open the door hello Arlu boys hostel bang tame ma ho light avi di तो लाइट पकड़ना हाँ जो लासन से जो पूछ चिलांगा जो
Lalu room space ke thetan di, space bang thetan da pinsu sumara tuma room puke, eli tum kanu tina chin lo. Ladagi siap bed dolo, pulang ino cameraman. Ladagi siap bed dolo, lapen ladagi siap bed dolo. Kosan lo, kode nang men ke? Halo, nang men ke? Greenson. Greenson pila cetok ke? Hanse. Kopilo ke Charlie ke? Ne ladak coaching sian bom. Coaching kopi ahin lo. Need entrance han. Oh, need entrance man. Wow. Wishing him all the best di. Charlie kosan lo da hostel ke dudun ben. Dak Charlie thang kisung ave mana. Kosan lo. Cebong cing cega bibo. Ave. Te kecho jun kosan lo. Kecho jon da pu thang the. Thang the di. Ande ningkan sipen kon lo sir ke bak pinang ma. Ningkan sipen la kedo nam suri ke pare kecho jon surini cikloyan. Cikloyan surini. Kosan lo la ke annually tong pinai ma. Mang quarterly tangka bang suri ke bang ha. Labang admission hut epong pidaning bon. Pidaning di. Ante alang li phans tame di need exam pathek dunji phan ni tung karbing long life phans tame koson lo pini ladak pen hem sordung koson lo nang mane koson lo hostel dudun nangi putong nang pingkhar ma mate koson lo. Mane kapre kadim ke do bang ke sabso ke do ke dam lo pen sabso siksak chat po dak pen te bok chat lon pare me thang adim pu dak le do noi po koson lo chitim ganda chitim mang ha doping ma chitim mang do sa ande so pare pada malo nang li phanang lang lang ni non si bang milang pot non koi soda so selang pen chinien de de so se de si milo wishing all the best okay angke non bang ke kapre kadim lang namang dah hostel room nang paklang na kopulo kodak bang lo ladang bang ke ha hostel lo hari somara tumbang sob cingkirping perang saya dulu angge pini bangke botol bukan jo arwi tage janglok lasi jo pulang liga ente pusong lo nang liga ke rono sol sai dulu pusong lo nang hostel nang lang dei pu bang na jo ladang bangke space bang bihek kalau dak bangke first room nil tum nang lang bang space bang tetan dak bang space bi bihek nang men kosono tom lang ne lang ni ma lang ne nilita lang ne na solo ne pu Arunachal pen Arunachal Karbi ma Arunachal ko na itanagar man itanagar adulo holongi pu hadak pen ma ane ko pio Charlie bom dak non BS Charlie bom wow BS Charlie bom solo mentu pen lo dak hostel na du they done 5 years po 5 years the no Charlie dak he solo hostel iring tung di buyal ko solo de hostel ke du ko pilo ko solo experience ke solo domisen ma domisen hostel ke ko solo innovation asai mane sarkar pen thangda son electricity ta ho pene current ka vi pen chinglo hot pen ke nal tumra freeze pini doma we kitchen long freeze ta ho pen nili dak thek long sofa to phata ave pin lo di jata ve aling the tum na majok ta nang humri ri re me wang we ke di mane lason meeting alang tum meeting do hai meeting do pong ke methang tum chingki po damji po ingsamri lason ili tum lang nam tha 2016 aning kan si labang so Karbi Amri Karbi Development Council hin basi patir pi bonsi labang so hostel bange Karbi boss hostel kimlo setame ha 2016 pute penangan ningkan ajak dolo non ke 2025 an lo punti tha tela dak pensi penangan professor engineering doctors tame dak pensi nang man lo pute itum Karbi society phan ka backbone lo la hostel ke Nowgoan hostel pute ban piglo la penako la dak Nowgoan hostel pute chethang piglo itum Karbi society phan penang ana ke rap thidung la so hostel people sin nona da innovation ave der lang la ang ton ban chini ji pen se pini la dak ni tum Karbi long life pen homri lo la se lang teron sa ho lang ne sa ho ban che tong lo alang li non si Charlie ang kor chit la se alang li nang li bedroom lo mala bang ma ko sala hem mama lo do ka hem juni tume joint family mama lo to ka ibala sarpi sabra dola ni phi dola ni punu tum do ni pinu ko ne bhai Iltum Karbi long life pen same alang li arong am ta tum homri daim pham iltum bori lo na ande koson lo nang li planning bang future pilo claiming tum future ke don pene me bang ke sab matha chejilang bulo chale tang pc matha pe difu ang long lo ma difu dab lo pho ipong dam lo di tarlang sub Karbi youth festival duno girlfriend doma be girlfriend abi tam koson lon te mentulo hem che dam ke non
Saturday exam jut po ke Sunday che dam supo. Hem dam lo te nang ko pilo favorite ke nang ke chu nang ning ang samnai hostel long nang favorite hormu long le lo di sialam le sami hem dam de ko pilo chu am tu Walk you. walk you to hostel ke duge di anu tin chini re lo de under pen kang bu pen cheng lo guri kang bu pen cheng lo so hormur ta deng bon pi kang hostel long ning ha hormu cholong le bang pi ma ke tu ni li bang pi ma tu na so si cholong na po ke hem dam lo te e pai ri deng ben phao ki mung ta ho di han thu kang moi ta ho son di e pai ri deng ben ke chola so kar i kai tai ning do wer di and wishing you all the best for the future de chali dun ba men po lang ne sa ho pan che to ma ning samulo ante alang hostel la room putak jo alang li tum dak jo la pu cameraman la pu la neli fan na focus na jo kamal la hai ki art ki jo oh sami ke art bang lang mi pik la ke jo bang oil painting ason bana ke watercolor lang mi pik jo do la se alang li amen che tok lo da ke charkle ingti la se charkle ingti fan sami churu lo alang li da hostel ke dohud la puson jo art la so art jong se alang li professional claim bon pamete di alang li penangan che thangji aku che thang lo bon ate malang li painting lang mi pik jo lai da lang tha lai ke Iceland at jo lo lai ke jo watercolor di lang mi pik churu lo tang de ako kapek hostel room ilitum lang dam lo na kitchen nampak lang one oh secretary ke kitchen chalo đã các bạn cái anh ăn hai năm trước em là team hai rồi hả? Anh cái kitchen bang halapu ini cái anh cái tun setame halapu bang lok cek. Oh hapu tundang po dak kasunang ipo hai. Oh mana ladak silapen po anh cái ilitum kasubang ceban po anh cái dak sika cuhek ponja. Oh kasuge mena room long bang do po hai. Oh mena room long cedurep. Te la ke chugu juna abang ke kosan monthly tong poisa pinang na. Oh la ke chujun pan bang ke la man pen surhini. Surini. Ande jong si ok chung tungong polote babarchi tumhan mane kitung nedang tumhan nang tum chirung men si poisa pinang. Mane la surhi hini long pen si mane 1 week long pen batai ke thom bang ok cholong lo. Pipi ok lo chu long. Out larvoy boiler engke lang ok engke la pen arnisi bang ke vuti cholong. Acha. Te ada frang breakfast ke pipi lo. Breakfast bang ada bang ke guguni hai cholong. Guguni engke la alu hukan dali la. Ande total hostel members bang kono. Non bang total bang ke penang tuman dam lo mane exam judlo puma hai lasi non bang ke attack like 15 bak doi pa total 15 da ante angka kaprek ladak ke lapu cameraman pu na fakas pu lapu ke tungge dang adim lo pen ladak hanan mokhandak nang supply po dak pen sia ko ladak man po puyo cameraman puna pang ke ladak si bang jo non na andolang napak ke bang putur tha jo ana quality ni liya sabo ingnim lang de pedap men sikitun bon men ui ke dulu la ke chulu de pok bang ngalang lo tame asang quality mesen la bang han bang lo bon han upo dali bang kalang lo da ante mai na ajo cameraman ni tum hale na focus ben de washroom ke koson lo washroom condition jo lango jo la ke unhygienic lo di la sinil tum karbing long life pen chuning ri bang la lo hostel ke do so mar tum hastame nali tum gutka pan chutame chu nang ji fancy market long available lo chutame it's a good habit pulai ne pudam de stame penang re sujang tum ke gutka sekor chodet chodari putani tum karbing long life pen pupe sitame nali tum chu pustame nali tum at least nali room abang ke tidy clean hygiene to maintain to this is a very bad habit la ne tum bang pudam ji same un an ke chu jun benal tum hong var noi same jur la ke bathroom long ni ling paklang pon puang na jo chilang no dak di chilang no dak la si la son lo lang li to bathroom mo kha ke jo la ing hab bang ke no lo bol hayo obviously you know 2016 ben ke renovation asai lahing haba bipin lo cameraman jo lahing ding haba bipin lo lang ching lu da lang jo washroom অবস্থা bipin lo yo lang patur ha kaputa patur nama cameraman oke puang angkrin mang nakalang lo mau angkrin kam the lo di final use that pon bono da ke la ke Halo, ameng jang maho, hostel somar no ngar wege jang ke like jam judring tilo madidi. Halo, hi, ameng jang ma,
May I come in? Bang mi di? Dah. Oh, nang room meli mah. Tanah paklang na? Oh. Jo hostel room ke nauk ta civil same condition di boys will be boys so like that only la lang lito mosquito net lo lason di chihing lo la da ke par one person mangi aram se jo iklak lo di mangi ere mo so labi li tunge yo ta bang risoma tu marum lo da ka lang de makasu pine phule phukok da chi bilo jong si aning hang pulo te lang litum stove so chinam ben jong si phok chu chutun jo i puta aning hang lo peri chi bi la san si chi bilo la stove ke dulo mama aning hang tu di la lang tu hostel la room lo tang ke ko kapre hostel la room lang damang cameraman wow nang men ko sono ne kote ko sana Anupam rong pe Anupam rong pe ke hai nang lina pen lo ne dayo hujai pen hujai ma hujai ko marong lo hujai leng le mane hujai district si puri ja the arong amen ke son sangmaji po sangmaji rong nali pomen ke singrong pe po te nali ko ping deng si chali bom non BA charli bom no non third sem po exam to no second sem okay ande ko son hostel experience ke son ke do ga thak mesen ke jo yunda mesen solo de daga lenge thitum bang pin ma renovation asai ding de pin ma la daga nong ton ben color ki bit ta opinion son electrification ta like thang na claim ne da pane chiniu he non new lang mati ne ke de ne 5 man box do lang chiniu ilang he wang ke wang bom bom na frang acha chiniu e ja de mo pilo man ning tunge ene son graduation kori po ke mo aso sa job ri dun bulo kang tui pali wilo lang lige master claim po angke mo sakri wishing you all the best okay dante ang bang cameraman ajo non si karen da ke bang lang di wang na cameraman oh nerong asol ji tong lok mentu sinang hostel lang tu lo ne 2022 ben 2022 ande ko sono punang hostel experience la pula mission अच्छा la hostel long sofa ta अवस्था वे bathroom अवस्था वे hapta वे खिड़की ता वे पुलते आलेंगे थे तुम मांग वे मा dak thang renovation asa वे क्लेम la son mang ave di la sofa da la pu suno la terang hematum sunai bi mat pusi ender lo ande ko son on de mane experience ke hostel experience la puro la pusi dudun repair lo jalla ande ko son lo mentu ko ping deng lo non charlie bom no ne second sem exam tok bom ande ko pilo in future ke maning tu in future ne lo si charlie lusin hong admission ene lang alang lige nil tum rong silo e dona rablo lapen non ge alang bhari ri somar den dana hostel arum na paklang uthada chalo room me hola lo na pomo arum helo ma ang song dana paklang da chalo bang lang li lo ma lang lo bang timung sang bo ne alang li pen phone ben jing kilong le bang mau cameraman mau ang song nang tuli no la pu nang clear nang paklang pono igmo mo arum tuli re kana lu mau la pu bang la son di dak pen nang tuli na dak pen nang de themar bijang nili pu dai mang ke la lo la halapu la an danger zone jo jong si hostel so mar mami jong si party chu polo te room ke che wang po son ke dake danger zone no thema thang railing da ave jo railing da ave la son se open space jo la puda la na puna na cameraman la puda open space jo lage si risky di la son ke hilti makar bio so martum se dake do side lo ke la son jong si railing ave pote ekdam very risky situation mo mame chibong ching check bolte mame ching doi papi ra bolte bhari to lamu dui puai na cameraman जो लापुता निंग हां बरे चौन फिट तमिल सियलाम ले सीता में जो लसन रेलिंग दा आवेलो के लातन जो के तेर के लो हा बाप हॉस्टल लांग सोंग सी जो वाइन दाके हो दाके हेलो बांग दु मा हो हेलो पुवाइन ना langa mang ke jo hostel dorja nang pulo hello mang tami ba jo pu alang tu hostel yo arum ladak bang ke wow
जो लसन से हॉस्टल लोग के दो इसी होमली एनवायरनमेंट ची बिजी फंसी अलग लितुम लसन ने दी ऑनलाइन आर्ट वर्क पर ची ऑर्डर दून लो चिपा बोन लो लंग मिशन लो जो लंग तुम लसन लैपटॉप दो लो जा लो लंग लित एने के पढ़ी फन के दाके एनवायरनमेंट में उलो आदा फ्रांग लो ते दाके एकदम लंग ली फ्रेश एयर लोंग पोदी सामे लदाक बांके मतों दुने सामे स्पेस बांके बिहेक लदाक सामे रूममेट चिबी पन में लसिदा के पालोंग सामे हिनी ला सिदा हॉस्टल अपन अर्जुना हेलो पुआन मांगोय कैमरामैन मांगो नांगमेन सन नेमेन बिकिरंग फार कुआन लो चार्ली बम नंके नॉन मास्टर्स 4th सेमेस्टर लो 4th सेमेस्टर मैं तो निकाल में सिदा हॉस्टल नांगे तो दूना नीली 2018 में लंपेन लो 2018 2016 सी ओपनिंग बट 2016 17 ऑलमोस्ट फाउंडर लो हला मास्टर्स पेन हा एचएस आन लो माने एचएस पेन मास्टर्स आन लो आगे पिलो मानिंग तुंगे नीली नॉन नेट हंसी परस्यू बम देता कोचिंग एंड बम कोचिंग माने नॉन मास्टर्स तांगलो टेम्पर के सीरियसली कोचिंग एनंग पहे अच्छा आमा ला मास्टर्स तांदे सी नेट बांग कोचिंग दामलांग पो अच्छा नंगली एड्रेस के ओरिजिनल होम खेरोनी को मारोंग लो ए अम्बतार के सर्विस ऑफ रामेन के नवीन रोंग फार पु नीली पोमेन के पर नीली पामेन के मिनांग लैंग पीपो आंटे को सुनो हॉस्टल एक्सपीरियंस के मेसेन अफ्रांग बेन लोगे दो इनिंग के ओय तदलो इनिंग कालोंग तदलो हॉस्टल अलाम की पिने दो माफ्रांग नपुलो अच्छा थैंक पदु पदा सन के आवे बो लसन कान के आवे है कोमा में आलु सो ट्रेजेडी पेन दापन चन फिट पुगावे आवे लान के आवे सबता अनिंग कारो के चेप नीली तुम कार्बिंग लोंग लाइफ पेन पिनी के ना कहूमरी चेंग लो नीली तुम दा फर्स्ट फ्लोर नंग लुट लो सेकंड फ्लोर नंग लुट बांगे लदाक नीली डेंजर जोन थेक लोंग आते मार रेलिंग आवे लांगदी रेलिंग ता आवे के ला सोदा सारनुंग ता आवे के लदाक के टेर के अर्थिंग बाथरूम ता के आइंग हाब आवे खिड़की आवे पोलते रिनोवेशन असाय सरकार पेन थांग नत अकेरा बावे मा नन को के थेकदुन लोंग एक एलांग हां नाली 2018 में है नन को बांग पान थेकदुन लोंग लेला इली तुम लांगदा मो इली तुम बैकबोन लो दी इली तुम सोसाइटी फन के कार्बी ओ सुमार तुम दाक लुना चार्ली बुलते लदाके थीरी गली लदाके हॉस्टल माने सुमार प्रोफेशनल कैरियर की बिल अप फान इली तुम सोसाइटी फन पाइ स्ट्रांग जी फान से लसो कार्बी हॉस्टल दाक नाइ किम लो 2016 अनिंग कान बुलते किम चोकलो असो मार को सोंसी के दो मा के थाक मा को सोंसी हॉस्टल के रनिंग मा को सोंसी को खिड़की दो मा वे मा हाफ दो मा वे मा लाइटा के लांगचारी बांग ता वे लो लपु सोंसी नॉन पु नॉन बेंता la sonsi dokoklo la seni tum karbing long lai pe chuning kang tum amri karbi development council of tum chuning kang tum mate il tum non kachari bom bjp sarkar di karbing long thomas council a sarkar tumas tame prabjin pen ladak renovation asai deng pon po pesening thelo athema ladak ke do hostel lo somar tum penaan ke akisung katora theklong athema lahai somar ke amena fan gailo ili tuma society fan lo athema ladak pen alang tum engineer professor nangman po alang tum life career dak pen si start po polote alang tum rong chedam po rong stami alang tum dak pen ke thek sondon sami rong stami ili tum han isia ke rab long po ili tum society fan ke rab long po lasi labangso hostel bangke ko pilo nangli pu kang tum council asor fan mate amri karbi development council asor fan pilo pung Lapulo nang lagi buat teng renovation bangge wang nang po alam bangge po an safe o emati moment non sonar bagi jangan ke kang lihat hobi ni la sontan doji embar ke plus gate ta belang embar ke kang hutan nang lucok titi dodo hai nili mobile yang bocor lo sonsi amat la si basic facilities bangge nang PXC me pulo Pasal lo nang ligelan handsome Bollywood long actor maning tu ningtung tema mata Karbi film long actor man tu ningtung tema mantung chance dote alang ligar cita mepik di lang lipan la di exam akan di wishing him all the best takte aku kaprek hostel alam il tu room alam lang namang mau na da secretary ke hai da ke do not disturb punali si bear nang pobon da pini ke botol bukan masih anu tinda room cilud rep lo la say hi choi ma angge lapu ke hala ke washroom lo di bathroom lang nang ma washroom nang paklang bode washroom ke lada bage open washroom aja lo di o lage bang thombak lang chinglu bode hala bage inu hi jang bom ke son chok che dei stame la lo lang pi ni ke du ke di
Langai tu lesson si dah mangke paprap jinnang po. Athema exam apor dong si 9 o'clock exam mangke inut mangke bathroom ke dam der upolo de sika siksagi athema la dagwe son koson lo boundary ave mate isi space separate room ave bathroom mane higi jang di melong wet lapen langa chinglu di melong wet jo lala puang na cameraman ladak bangke majuk ta ma hello hi jo ladak ta isi room lo room badak neat and clean jo lapen ladak dake dumis sanji Jammu Kashmir type son ladak jo pubang ke ekdom fresh air wang po tomon wang po adim da dak pangke di isi dumis na son jo ladak pen room da langmis ladak mang tidy ulo room da 10 by 10 nili la so room mang puji baki room mang boys will be boys. So how are you? Fine. Okay, nalimen ke? Nilimen sarkiri rongpi. Nangli na sorne. Eri Jokla Bantha, Kaziranga. Kaziranga. Rongomen sana? Borhola Karbi gaon. Karbi gaon. Acha tenalin pilo chari bomge. Nili non dak Nowgoan autonomous long BSc statistics second sem lang. Acha. Pilo maning tung in future ke? In future ke putek thilang hai sita kusol agriculture officer son si chabang ang tung. Ade sabra dolang bodi? Dolang. Sapi sabra. Dolang. Pilo klemom. Chongdat bom non ko ke. Entu nikan se da hostel admission ken lo. Nili pachuning si bang la. Kosan lo hostel kosan lo kaida kanon ka dawi ke chugujun ben chenglo experience nang si thanun ha ko pilo worst ko pilo da ke nang li experience ke. Worst bang ke nang li ke suhud mami nang lang manang li hosteler mane roommates tum lahai lo. Nang blackmail mebo. Ave majok ta ave non ko. Nang li underpen mami nang hudet pasana mebo. Ave lahai. Underpen ingo pipin lang ma. Ave ingbo be. Kosan lo da ke hostel long mami son mane kosan lo mane dom nang pibang mebo. Ave la po bangke. Kosan lo hemisi son di ka dawi churapet jun rapet thak rapet di kisunge boyte chera rapet. Ola son lo. Ante hostel la bang niltum nang theklong lo washroom da condition ave da ke parlor da sitting room da alui malui bang te sofa da ave set di pen electrification da pen anake hotel tum theklong color da non almost ave long ke da ke railing da ave safety zone phanda railing da ave polo de nali hin ben pilo puji Karbi development council pen Karbi Thomas council ben pilo puji pu bang ke la asap so development la lang pulote mission po ako bedroom bang ta la mai che sapha chot nang bu hek student humta sita ake me son donai te me lang mane lang problem no son tep ta hengno ke alang anang lipu cholo la hai reading grill hai do pulote gate hai do pulote sab so safety ke do ponon bang ke safety ta delo no sa jo son la son khirki ingpu agi me jang ita sab so pheri hek ta do lo gate la hai sai bita hada gate ta ave gate ta open nil tung hota gate ta ave ante da ke main tonang bang long ke la da ke kang hu ason do pick lam ki do pick samela lang lina pu kosan lo mane nangli hobbies bang pipilo nili hobbies bang ke thang ave nili no lu football batu ante lun thek ma thek lun da girlfriend do ma ave kosan lo ante hem chingtung lo pulote nangli hostel ke do ke hostel ke bang pima ke tung ke dang la so an se nangli chunang podi pude hem dam lo de epair ding ko pilo ke chukang tung your favorite bang ke hello ke la an velo an velo ante hem ke ma phalo chingtung bisi ke hem ke pen cholo po hem pen cholo mane po bang hem hong si do ko tik pot ke pen velo Pai kan chingtung lo. Okay. Alang li phansita me anso sedi. Alang li agriculture officer si manji pot. Alang li phansita me wishing him all the best. Thank you for talking to us and keep maintaining this hygiene. Okay. Okay. Angke langda mang te kapre ka dim di. Baik na. Cameraman. Cameraman phansa churu lo alang li hostelers phansi nili. Oh, puge do not do not disturb. Please do not disturb pusito ang lo. Hello. Pi reaching thang tang lo ma hokorte. Hello. Okay, dah bangun, nang lut pada. Bangun. Non tamu tur ma. Oh, okay bangun. Lada ke room dak space ta dak bihek roommates ke do la pu dak roommates abe manon ke. Roommates do none langli hemdam ba. Okay, nang limen ke sama. Nemen sarson kiri. Acha sarson kiri. Title ganda. Timung. Sarson kiri timung. Acha nangli rong ke?
nili rong manja manja ma rong lo manja rong pha rong rong phara rong pilo Charlie bom dak non dak BSc Charlie bom pilo future pilo ke man kang tung non ke ayata velo profession si dam popolo profession si dam po profession la pose dam fit popolo kosan lo hostel menton nikam se admission lo ne la 2022 la dak degree eklam pang ching hoi pensi bang lo kosan lo hostel ke do experience ke hostel la do bang lo polo kaprai sono government hostel high pen ke dake private ma tidi masap so private hi bang ke emethang independent do la pen kharcha la haita masap so kom chat arleng tom phara ke lo pen ke bang tom phanta ke do thai bang pakka aprang pen te non ko methu chelo di ante kopilo sarkar phan puji labang so hostel anso si pameji phan aso hostel anso se pame mas dake nilitung ke bang dake reeling da ave si safety zone da ave feri me ange nalitung ke bang hota gari da ning hang ling nang parking long te ma gate ta ave di pulo dek pilo nali hin kan puji la lo gate bang e nilutum ta request ola la gate bang padokok si meji la pen ke hala sanitation mate bathroom la bang masap so maintain suchat maintenance of han bang masap so nang borite lan velo ade hem mama lo do nali hem ke nili hem ke pai po pe pen ke bang pho ade ma phan lo hem chingtung nge bisige hem mama phan lo chingtung ge e paran site e pairi deng di ha atema hostel long an ge chuke bang pima na pila si chuno dalita inglang pong lo di andamen me da chure hem ge la pugal de e pai nang tun pipa me di pila e pai han puji ne Charlie pami po pen au pai nang ni phang thai long pulo te hadi ne ke bang lo pen na ma so lo girlfriend do ma be girlfriend awe lai le oh very good jo girlfriend ave la si alang li phasta me di professor pamanji phansi alang li phasta me tum arna mahir jumi pilo nil tum ge den rong pesta me non he jong tum malin timung pista me alang li assistant professor lo dag Dibrugarh commerce college talong la si alang li phasta me la sondak taksi nahok ta me alang li professor man po pusi nil tum karbing long lai pesta me arna mahir jumi pajiro thank you for talking to us ange dakhante kapre kadim room dolang mante Anda room dolang di dak dolang di halo dak signboard tok tejo halo hai jo room nang lang la chalo ame ke jang mang na dubo oh hi good morning light doma be karen nam ji jo la non si ane chutang lang mon anak asula dak sidi lage bangalang letum football patua boots kaddu ko dak do law lo buti right do lage jon in case mosquito lage hi good morning doctor latumal nada jo lage dak bed logot si attachment lo la sal nada hakko design lage non lahai renovation asai ke ding pona kenang sor jo lahai bet ekdom condition ave pin lo lage kom the muchote I rai ji lalo nalimen kesono nalimen borlong ki be ne be Charlie bom mane judel he acha na sor lo keroni arong men ke rongang tui e pu men ke horen be e pai men ke horen be mane MP ma pai mane et pingi pi अच्छा मेंटल पे सुधा हॉस्टल के डोलो 3 years po 3 years po असलो हॉस्टल डोमेशन में माने 50-50 lo 50-50 alang litung anu tinda isi complain lo obviously complain do weng nang po ate mala dakta top floor long tadi railing ave dakta safety zone ave fere me angka aju ta alang litung khirki ing hap gorom din ge line ave det polote alang litung ki khirki ing hap flock pense aju meg jangi puta fere me athe ma gate ave angke alang tum washroom sita me ekdom ke ter ke ring hap ave khirki ave la son problem lo lasi pilo nangli amri Karbi development council la pen Karbi Thomas council phan pilo pung tung sarkar phan cái bọn chúng là hostel là làng ní hả làng nắng po là sự là lo alang ligar jita me pick kosan girlfriend duma be apula actor maning tung ma mantung te model ta dundun ma model ya alang ligar jita du jo asami sector nang ma didi kopila maning tung ge mo in future है mà thật thế là mà nè Charlie नहीं तो Charlie है nó Charlie là bây giờ này degree hơi chỉ ba complete là ấy rồi
Lalu alang lagi nonsi tur mira masih amena dunia lang sidula. So wishing him all the best. Thank you for talking to us. Lalu alang litu hostel ke maina. Okay. Oh, lancol lo. And alang like Nowgoan lo Charlie song a general secretary lo. Penali tum KC hin ben ko pipilo nali tum kisung jase met dak Nowgoan along ke do bangke. Oh, kisung bangke lalo kap kisung bang doon is tamela kisu kyun aja thai stame Karbi ang long pentak nang chilang stame tong sukot pun itum bang kili imethang pen pali dunji stame methang poisa hai pen si mane kedam bang stame engke gari motor gari hai ta videt pola kasik sak bang dodu la pen mane kipudami bang lalo he asap o mane fan bang do sonte poya he la son nang dala ande pilo council sor han puji council sort on ban bangge la lo ke puyi ke mane asap o nanglang dun thap yang cerap dun thap la bang se puyi halang li tum ke dak lo charli song tum hani tum kai ke matan tum karbing long life and salute athema la dak kopini accident a case men blood donate nang ji polote angke li tum karbing long ke pu parlam li tum karbia ke tum ke banga so tum ke kona so mona so tum ke doctor benching ki po la sona ke so pusta melang li tum la son ne ko bemar hoise niki sar titiale kuntu doctor lo kotha patibula kuntu hostel kuntu hospital lot jabo lage kuntu jagat jabo lage pu chorju papek pek dunaret po ar juret po la soteng bensi alang litum ki sose me chelangji tail tum Karbi tum ke la pugali Guwahati medical college long puno difu medical college long keso porlo porde doktor phansi chiki po o ar nam nang lien cholo doktor pame tani tunga jada chini nilo jata chini nilo pula so kaning je hello tum ke chok chenge la dak ta Nowgoan hospital da van der po mame accident a case pong ke latum Karbi lo charli asongo ari soi jang tumansi chuning ri chunang lak pong ke latum da ko ansi cherap dun der po avi chipidun posta me tangka maha ke alang litum nang fan ave men aju philo ke dunang ji mame somar imboderlo porte alang litum kiri ketar lidun pen chenglok penangana ke sung do alang litum stame lase alang litum nang ning ji dun mangelalo Karbi lo charli asong tum phanta ko pineson bak si council pen isia fan di lak phonoi lak thom noi lak ni noi la son alang litum phanta si a fan selam pi sonte mo alang litum non son dak hostel renovation asai punon mate alang litum lo charli ahin alang ko mame jong si katikuk der admission pi aphan pi move pote ladak pen selang litum chelang long po jong si council sor pen laton atalang litum hastame sia fan selam pon polote me ong chot ji pu selang litum same nang chuning ri dulo la pen pin ni tum Karbing long life pen ladak hostel la puthak stame ang ton pen ri tu gedam tang 2016 aning kan labang so Amri Karbi development council hin pen pati pi pon labang so Karbi boys hostel ke kim kerang tang der api ko PPC renovation asai ke deng pon ma ang ton pen exclusive report phan sipin tum hostel a room do asame tum hostelers tum ben tum chingki jethan padulo la pen ang ton pen washroom aputhak punon renovation asai punon kichun kichuna puthak punon dak ang ton pen alam sameli tum la dak chingki jethan padulo la pen alang li timung sang phan sameli tum Karbing long life ko kro sang phan sameli tum Karbing long life pen churulo la pen Karbi lo charli asong tum hastameli la dak Nowgoan Karbi lo charli asong tum hastameli tum churulo pen la dak hostelers tum hata kadung pen ni tum churulo ni tum pen na so chingki jethan ahok pen alam nang tum nang chikubur dun thek apot tum churu parlo la pen alang li tum features tame ko sonsi litum anso se ang songgang tu pali dun thekji phani tum Karbing long life pen tame alang litum han rana mahir jume pajir dulo anso se tum Karbi society phan alang tum Karbi backbone phan anso se pangtang jia bang phu tum lo sa alang litum feature pen tame messenger phan tum Karbing long life pen chuning lilu arna mahir jume pajir pon lo Nenge, kiling tahu, nali naso ne. Oh, lagi ni dorong berong thalo, dena rong so ni tum. Nali ke, metu ni kan belum, nage bidun ke. Pun long hela nali ke. Oh, besosi borong yang boy ke long lo na. Bang ari hur. Tapi besosi nali la anak tabe nang besosi borong yang boy long lo la dale. Oh, saya jusi wa. Nali ciklu jom long abai long kuan lo kecil long long. Nama ke Sulit proxy. Sampai la an hostel lo somar dum han nali hitung ke dang mang dum bang kuan lo. ini bank koresi. Kali nali tum bang kuan lo hitung ke dang. Tim. Ini. Oh, nali nu besi bang kuan si pan pacu pacu long ko. Oh, kusono nali hygiene se maintain ke mobile jan food poisoning ta ho. Son du duma di hanan ki kusono hai ke pangthir kusono lang ki le duri re ma.
Tangke. Orang morta dolar. Munali so de pula de nangli large malon. Dah, hostel cuma dulu tak. Kurang ni. Oh, hostel sama. Ela sini tu kan ngomong lain pengen tukang cuma kelar bang koi rai si ari soi jangan tuhan di semara tuhan di bang kecu artalang kasui sian lo di warta alang itu masih kinu vera le pusing la killing sound di alang li dua sekitung gedang by chance alang li so de pusta memo malo la soalar ke dulu po la pen an hostel semara tuhan ani bang adap tadolang anaru tadolang aju tadolang masih bang ini bagai bangini kenang sot di kalau dia tu kaki long life pencuri gelo bangini bah kenang sot tapi mah inuit tu ni mula so inuit boleh orang pengen seleb tu hutan doji orang pengen di so pada doji orang pengen tuning tun dia orang pengen angin cium doji boleh mau by chance di kelet dukok kahai nanti bangini bah itu kenang sot tapi killing sama mana curu parlo alang konggri ke sot nali mana curu parlo la pang ko rasio sumartum ha nali hemo so pucimat happen nali kitungge dang cepat duk dun thega podali han some curu parlo